Assembly. You have not obtained any permission. You have not done anything. তোমালোকে পারমিশন নলকে কেনেকে কইতা? রুম, রুম। কিয় কাৰণে আপোনালোকে পারমিশন নলকে কেনেকে আইছে? আকৌ ডিসকাস কিয় কৰা নাই? কাৰ লগত ডিসকাস কৰিছিল আপোনালোকে? ফটোৱামি কৰিব আহিছে। ভালকে কথা পাতিব কোৱাই না আমাৰ লগত। কোনটো পারমিশন দিয়া নাই আপোনালোকক? মুখ্যমন্ত্রী এজন আহিছে তেওঁলোকক দেখুৱাই পেলাই আমাক এম্বাৰেছ কৰিব নেকি? Karbi Anglong border kira ikom ya pasti ambani tu bangi mah kali latin ke dak bepar behan ini pasti tu bangi latin ke dak ali pasti bangi lagi itu Karbi Anglong border kira ikom ya pasti tu bangi kali lagi lapen ke itu thegam nong jong si company fan kipi penjong si itu border cerai kom unpo de Bogajan Cement Factory hadak cement company yang tidak pika ini ani itu border kijok mana tu thegam mah border itu kijok banji kali ini Bogajan long ke Bihar ke bang Bihari akhir yang sedang lengkap di influx manang bat pikanjang lagi lasi exactly non tara so ambani phang si pidel lo podala ke kiche so tumhan de angtan kido akiche to phan da ke bang ban isa corridor si da itu sakuri longi pole la tum pole hai sakuri nang pi pio third grade program are itu malong lesi ki pg itu third grade program chalo mai tu claim longi di third grade program sakuri tum long itu se long li pg itu sa malik itu se Cukidar kami klaim sana langgi, langsung nang deng selang juga mata. Jongsi company falong lagi piken tak ketek, tak sakuri loing pun deh. Kini Bogajan Cement Factory kan depan tanah Karbi itu, mana ingok ke dong bangkang masalah sakuri loing. Dat di Boker Assam Regiment falong lagi pik jama hajar. Kini Karbi itu, dat ingok ke dak sakuri loing dong. Kilong dunji kali akhir tu dong lagi. Lasi nili tum bangkel halo, lasi biji, la ambani falong lagi pik bangkel itu hotel cedon lagi, la penke la 18,000 bika. La pele APDCL company fan long leke pegi bangke la tanjung jodom lasi laso fancy kini kita ada nil dong pele kese ame automatic pen kini la sungkan siapa fan lo bangke tu bidung deh si tame Karbi Anglong arat bangke Asamis alam ke nang nil lo bukan lagi 1960 aning kan bensi lagi halas sudah angket peklang dak lo halas so purkimo ke lagi chief minister cini pame Kasi intentionally sinon ta nadake labangso Assamese language makin impose pas takun kapuri. Amu heta ninjelo labangso Assamese language dan nang impose bangka kapre kali itu mak culture itu mak identity ni kapabir ya pan. Lastini tunta araido, Karbi tunta araido, Inglong kain tunta araido. Itu mak identity itu mak culture itu asdu gawe kecepatan very pan tunta araido. Alam mangan hanu. Arjun sa langdam pula de pini. Pudat mana hai? Itu Karbi Anglong CM Tujuram loha kihaya mata Assamese alam bengke single application to kai motor hema. Itu nggak tahu lagi. Kali makan lagi. Assamese alam bengke. Lasila anak isung itu mana si non jong si Assamese alam bengke itu alam nampak ninjin anggi Assamese alam bengke itu office anda itu sulin anggi boleh lagi itu kibir kaman contoh. Jadi kibir anban manggil itu dari itu teh. Alam teh Assam CM dak itu se kini kita udah semua itu mana highway dak lu di mana sini panggung. Ini cuma pakai non cimai bombo, lu dipilih nanti lah cimai bombo. Saya lah pakai angsong ini, itu central committee tu nak pitang cimai ini, kalau soal itu kalau. Tang desa, labang so non la Assamese language impose bang, jongsi la so pot jongsi lang tum kini chen putih mu ladak seduliria wan biji. Paprik je kason order alang tum isu te metui ma betul kason. Kini thelong lo kedi. La alang di chief minister kaninggi bangke Karbi Anglong dimasau apana bangke alang itu aprang nasi ke pajak nih alang kaninggi nengi sab pini bangke Bodoland la penke kisi opila kalau so kisi lah Barak Valley la longi longsi la Assamese language bangke dake mana padubli itu alam si ningiro tak cini lo lang itu jongsi alang itu matha pen jongsi dake 6 area itu enggak aprang ada kamke do lapen lapinki uni polam chini penjong si lapang solam cende pun lagi insam jinpo jong si cende pun lagi Karbi Anglong rat lagi dojo jelo cisongwek pun lagi kasi musuluk sudah atumong nang dugok bu somel lagi chief minister sa dai channel kok lapen dai itu Karbi Anglong kijak ke thegi ding sa dai channel kok lagi lalu kasi amu di thalang silam ning tu nang de itu la so play card jepak lang dulu ama si SP bang mat nang kijok joma ing sek dang de
nangkang doi itu nanti plung itu nanti thera song si dulu kasihlah bang cokci lagi ini tum apaan lagi alang ni tum sih lagi artikel 19(1)(a) ke latin ke kawai dulu lagi di India Constitution dia artikel 19(1)(a) lah bang kawai dulu itu tak arai do itu freedom of speech do itu mitang ning ke hang theng itu hang theng itu cepat lang di itu arai do sapini bang kalang itu mungkin itu pan neng doi lak dalon itu lak kan tanah sekila pasal media tu mata media anggo media kemana apa nanta video apa kita lah media dengan arai do natum news ke anjuran ke video ke anjuran tu arai do sa media panan ta natum pene ke entang a video na padile la pung tengeng lo kasi lagi people lagi people lo answer ke lasting ni tum bangke lason kiklang bangke tum ing sam sepin lo ke lo in order pas tamin lalu